yamara imyezi 11 takashashuraga kwihoko kubanza wareba tashashura enzu yagitubuzamwe enkoko koko mwifatandika kuserete ninga nguna RDC okurugira ntumwa za koti ningashi ba court bailiff abuto ashanga boma bagumikire RDC ngucyabaho akargo motoka no kumukwata nibagirango RDC Moses Nwagaba obingi barukumanya Kentwi Gaya Kashari okuruga kasheshe yatera kubirukanzya okwisoba parking hostel ya Tankil akechinjira no motoka ye yashomeraho havyu poru yataview yatahamo munda mu parking twagumiza mutumukuratire yaguma yesherekero mu motoka ayesibirina yangire kugirugamo koko mwifatandika kuserete ninga nguna RDC ngone senior citizen utakubasa kumanya ro utakubasa kushashura senior citizen nyoka njya senior citizen usemiko no mama te kondo ngumangu yo umuntu nararota nenko ko munzu yo muntu ngune RDC no monitoring government projects to kubasa ku monitoring even naho kurara okurugira cyandiko cya koti ekitwayereberaho na gito Moses Nwagaba Entwiga ya Kashari ayo yari okweyanjira mu koti konkogo amazirebero atari kurebeka niko koti kusharamo okosamani ngo bamutwareyo no representing a president wihanga mbona hati ya washanga RDC niwo nkozi yebihagaro ate chikumayesa ma president ni wari kuba yashopye Museveni akagwisaka ba RDC abacendeze na mbebere nyinji bamwe baba bashuma bamwe baba bayayi ngo wariyo na creating employment opportunities tokoranga n'ekintu kibimuno nabanzwa miliyoni 3 n'emitwara 3 hati ezenzu emitwara 3 buri mwezi emitwara emyezi 11 ni miliyoni 3 n'emitwara 3 tekaho ez'amashanyarazi ebyo naberigambwa Entwiga ya Kashari yabekinjiri no motoka okwisoba court bailiff bareta breakdown ngo bamukorere kifuba breakdown yaba yatandika kukorogwayo Entwiga ya Kashari yatandika kutera amasimu gaho naho okwisobu polisi yambara yayiko mwanyogo kandeji ne yamutambera konka byabitanguye no batwango mbigani kwatwiwo kapana bari ya document Kwa kapa ya include ya. Oja kwata RDC ne certificate. RDC. Nyoni ngiana bahanga. Jojize yawe kwa ro mkataraka. No kwata lombas ne certificate. Banzo yo zisat. Uno kuja kwata RDC. Mweka kutuzoga soga. Evyona ebyahenderera Entwiga ya Kashari bagitwara motoka ya polisi mpaka koti kana makuru agitwatunga ngo bamukoma Moses Nwagaba obingi barukumanya Entwiga ya Kashari akabaho muwezi w'omujosho wa president abwa district ya Kabare Mitoma Chegegwa kandi hati no mwezi wa RDC omuri Kagadi omu district ya Mubende aha TV West Senyomo Gideon aho Merembaje